Reka tubahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bwakeye bibaye na muherere ku mpande zine z'isi bakunzi namwe banywanyi ba radio television de la jeunesse africaine pour le développement. Reka tubahe ikaze na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro umuziki ndundi, ni ikiganiro giha akaryo abaririmbyi ba kera, abaririmbyi bubu kugira ngo batuyagire ibyo bagiye baracamwo mu muziki ni nakunduko bagiye bararonka. Kino kiganiro rero muzakugishikirizwa nanje Fabrice ndi mu rukundo mugabo sindi je nyene, turi kumwe n'umutumire nawe sundi n'umuntu adasanzwe nawe ni Bukuru Gerard ba benshi bazi kwizina rya Pakijo cyane. Ego ni Bukuru Gerard. Ego Bukuru Gerard rero ryo Pakijo ne uko byaje. Jewe izina Gerard nuko nabatijwe. Batijwe nita Gerard mugabo nitwa Bukuru ko twavuze turamahasi. Data yagise bisuwe yararimise data nagiswe n'Imana ko twavuze turamahasi. Bukuru Yohana niko zinagiye cyanje Yohana. Okay. Amanda biraba bamaze kuja mu muziki njamfata iryo rya Bukuru ndarisha ma spelling y'icyingereza B-U-C-K-Y ibyo biba Pakijo. Jojo rero birimo rya Yohana nakekira mu cyingereza riba Jojo. None Bukuru Gerard ninde? Umuririmbyi navutse itarike 23 z'ukwa 1949 niho navutse. Uvukira he? Navukiye mu ntara nziza yacu ya Cibitoke, komine Mugwi, zone Buhayira. Okay, Bukuru Gerard sinzobakwira wande? Sinzobakwira wabavugira. Bavugira wande? Bavugira wabategana. Bategana wande? Bategana wa Ruhogora. Ruhogora wande? Ruhogora wa Gafizi wande? Gafizi wa Gwegenya wande? Gwegenya wa Vuguregera wande? Vuguregera wa Bafutu. Bocho wande? Bafutu wa Mvuye kure wande? Aho niho ngeza. Ya Pakijo ibisekuruza icena nko aje kubabwira muri kino kiganiro. Je natanguye umuziki mu 68 naririmbira muri radio Korodake indirimbo z'Imana nizo naririmba. Iyo radio Korodake niyo yari hari ni radio y'u Burundi. Yari ngahi Bujumbura nyene yarirongowe n'umupasteur yitwa Ndikumaza Mbo Simon. Wautanguye uri mu yihe orchestre? Nangu umuziki wa 68 urumva yari zari indirimbo z'Imana yari korale. Yari korale indirimbo z'Imana. Hama mvuyemo niho 72 nakomeje ndirimba ko indirimbo z'Imana 72 habaye ibyago bose barabizi bya 72 bya Manicobero n'ibindi ndahunga. Maze guhunga gushika mu 76 hariho uwitwa Bagaza akura Micombero. Urabizi ivyakera nta matora yari ahari parukubitana amakuru y'ibindi. Nca hariho rero umuririmbyi bita Rwabo Machaje cyakwirinza mu umuririmbyi nakunze umuziki cyane kubera uwo mugabo bamito Maître Franco aza gukora igitaramo Uvira. Amananje icyo gihe ngenda ngiye kuraba usanga nyene n'umuntu agira ibintu nyene twebwe mu Burundi bitahari. Byari bihari mu karaoke uko yavuze ibintu live yaje kuvuza live avyari bihari. Niyumvira yuko nanje noza akabigira mu Burundi byohera abarundi cyane. Nza mvayo mu 76 nyene nchangira orchestre isuka ahantu muri komine Mugwi zone Buhayira yo ntara nyene ya Cibitoke. Orchestre isuka ndayigize mbona ibintu by'aba isuka ibintu bya rugumbona baguma batita ngo turabasazi ngo twamutse icyo dukora. Bica binzamo ndabivamo ivyo orchestre isuka nzi gucumbura ngaho mu Kamenge ngira orchestre imisambi gize imisambi. Hari umugabo witwa Omari wo muri Tanzania wari mu Kigoma. Arambwira bati hari umugabo umwe hari ya muri Rasta Bogeruka ukamwegera kumvira bavuza ko nacishiramo abazayiwa benshi rero ko bari bazi kuvuza umuziki cyane gusumba jewe uko navuza.
sindakubesha jewe abazali bamaze kuvuza umuziki jewe naje kunigisha abantu nasanze ari tofauti naciye nigwiza n'ubusa naciye mbona ko nkwiye kuza ndaririmba gusa kuko bari bazi kuvuza cyane. Uvuye muri orchestre isuka ukaja muri orchestre imisambi wabandanije urimba indirimbo z'Imana cyangwa waciye wabandanije indirimbo z'isi? Nakunye ndirimba isi gusa iby'Imana aho nari namaze kubivamo maze kugira ibintu by'amaorchestre iby'Imana naciye ndabivamo nkaguma ndirimba by'isi kuko nyine naciye rero ubwo wotubwira nk'indirimbo umaze kuva muri orchestre isuka uririmba indirimbo z'Imana ukaja muri orchestre imisambi, indirimbo waciye uririmba ishobora kuba yatumye ucumenyekana cyane mu gihugu cy'u Burundi? Indirimbo naririmbye cyane igakundwa yavuye nyine kuri uyo mugabo umwari ko yaciye aza kuntwara ntwari we gukorera mu ibari wiwe ncasohora indirimbo inyambo mu nyange nabo bazayirwa babonye ari je nsigaye nashika mu Kamenge ngiye muri repetition aho bomfatiye taxi bagenda banteruye kujya ku mwami bibabaza rero bake bazayirwa mbona bagomba no kumwica nico gutuma indirimbo uyisubiriramo live abarundi bariko barakurikirana radio television de la jeunesse africaine pour le développement kugira ngo bace bayibwa ko ari abantu benshi usanga badakunda batibuka iyo ndirimbo batazi ko ari nawe we ushobora kuba warayiririmba uyisubiramo live kugira ngo bayibone. Ndayirimba gace gato inyambo mu nyangire urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose ni ku mutima utamena ibanga ujya yagushimye mu bikorwa ni ku mutima utamena ibanga ujya wabereye inyambo mu nyange ni ku mutima utamena ibanga ujya yagukunze ukamurazitiro urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose urantunga mukobwa ivy'urukundo bishikira bose. Ngira ngo ubundi ni Bukuru Gerard benshi bazi ku izina rya Bakijore n'umuririmbyi wa kera nko mwabyumvise yatangiye kuririmba kuva mu 1966 Bakijore. Nyuma y'izo ndirimbo waririmbye nta zindi ndirimbo wahavuye gusohora nyuma y'iyo ndirimbo uranga mukobwa karike mwametse gukundwa niki yaciye mbona kukuka bakabona niwe kumuboneka niki kandi muri benshi bakabona niwe ugize amasikse nuko cyo barashobora kwica byaciye rero bimikiyumvira guca ndakumva muri iyo orchestre nshanja kinama ya orchestre Imvumero niyo nasohoyemo yandirimbo inimba y'urukundo imwe kidumu yasubira. Okay. Yuko umaze kuva muri orchestre imisambi baciye uja muri orchestre Imvumero, iyo orchestre Imvumero nayo yari muri zone Kinama, ico gihe baza ko yari commune Kinama. Uca uririmba indirimbo intimba y'urukundo, ni indirimbo nayo nyene yakunzwe n'abantu benshi mu nyuma iza gusubiramo umuririmbyi nimbona nimbona Kidumu amaze kuyisubiramo ni ndimo nayo nyene yavuye ikundwa na benshi. Mbega inyuma y'iyo ndirimbo nta zindi ndirimbo wavuye uririmba? Nyuma y'iyo ndirimbo naciye ntangura gukora indirimbo nyinshi z'igihugu nta zindi nyine indirimbo n'imyaka y'ikigenda yegera hejuru ibintu byana kupenda byuko byari nari maze kubirengera. Umusore wari wabupfuyemo aho rero maze kuba umutama ntangira kuririmbira igihugu indirimbo z'igihugu. Yuko ugeze muri orchestre Imvumero waciye uririmba indirimbo intimba y'urukundo yahavuye isubirwamo n'umuririmbyi nimbona Jean Pierre benshi bazi ku izina rya Kidumu. Ndagenda gusabe unsubiremo live agace gatoyi iyo ndirimbo intimba y'urukundo kugira ngo abene gihugu babone by'ukuri yuko iyo ndirimbo yavuye kuri wewe mu nyuma isubirwamo na nimbona Jean Pierre benshi bazi ku izina rya Kidumu, eka n'abandi benshi bagiye bayisubiramo. Urazi yuko hari n'umuhungu wawe mu nyuma yitwa Patrickson nabo yaciye yisubiramo mu ntara y'Ibitoke. Nagasabe nk'umuririmbyi watanguje iyo ndirimbo uririmbe live agace gatoyi kugira ngo abarundi bayikurikirane. Intimba y'urukundo.
nama ndakubwira ikukujya munsi naza kukuraba wari ugeze kure ndakubonye untera agahinda numva birase mu nda amusozi yuzura amaso wabaye urwibutso umutima wanje. Akijone tukiri kuri iyo ndirimbo hari izindi ndirimbo wagiye uririmbira abakobwa komenga warakunda abakobwa cyane. Hari indirimbo Ema nakunze, indirimbo Ndazidunda. Izo zose ni indirimbo twagiye turumva bagenda uraririmba. Zikiri muri orchestre y'isuka rero. Izo zavuga muri orchestre y'isuka. Aho sinari bwaje mu bumwe, sinari bwaje mu misambi, zari muri orchestre y'isuka aho biriye muri Kongo muri orchestre y'isuka nyagize y'abarinyi. Izo ndirimbo waziririmba uzikuye kukipa Kijone. Izo ndirimbo naziririmba ndazikuye ku cyo gihe na umusore nakunda abakobwa rero cyane. Abo bakunda abakobwa cyane. Mu nyuma ukiririmba ati Ema nakunze. Washaka kwenda kuririmbira Ema nakunze. Karirimba nangurane abantu. Gatoya. Nakunze kubera ubwiza bwawe Imana yaguhaye wino twibanire. Ema nakunze kubera ubwiza bwawe Imana yaguhaye wino twibanire. Kagafoto kawe Kennedy yampaye arabakandaba numva bimbabaza ubwo ndagatwenza nako kadatwenga nagahamagara Ema nikitabe w'Imana nakunze w'Imana nakunze nakunze kubera ubwiza bwawe Imana yaguhaye wino twibanire. Yuko waririmba cyane ndi naho nshaje ikindi nicyari handi nyine. Okay. None Ema uramukunda yitwa Kijone. Ema kubera ko yari mwiza. Nkabona yuko mu bakobwa bose bari bahari twabana nta mukobwa yari mwiza nk'uwo mukobwa Ema. Ema mu maki wararimba indirimbo Ndazidunda. Indirimbo Ndazidunda yo yashaka kuvuga iki? Siyo Ndazidunda nibugabona Ndazidunde urazi Ndazidunde icyo yashatse kuvuga ngaho Ndazidunde ni fieri amafieri Ndazidunde reka Ndazidunde. Uyo mukobwa nawe twarakundanye warimbe Ndazidunda kubera ubwishime bwiwe kugira ngo agire Ndazidunda sinabizi. Izina ryo ryo kuri yarinde Nyirabanguka Esther. Nyirabanguka Esther. Uyu nawe naramuririmbye bivuye ko icyo gihe je narigeze kuba umusekreteri icyo gihe ari mu 2002 urwo rutaratangura rumaze gutangura ariko cyo duhomba ngiye ndamurisha nije natanga amahera uhereye aho bavuga mu Bugarama twagenda kugura ipamba n'abazungu na kompani bita Nziza. Rero njya umuzungu yari yatoye gutanga amafaranga we yakoresha imashini gusa kama nkakora mu isanduku cyangwa kurema amahera abantu abene igihugu bapimishije ipamba ryabo bagiye gupimisha ipamba. Rero jewe sinayakure ngo ngende yaba nayahereza abasoda twaba twagendanye kuba turi kumwe abasoda babiri bagenda bacuruza ayo mafaranga ko bayakora muri banki yuzuye igisanduku. Okay. Nkagenda rero ndayatanga abasoda bakayahereza abarimyi niko kazi nakora. Aba rero unoze Ndazidunde arata ati wapi uramukunda ko wamukunda abakobwa cyane gusa turiko turi hajya mu gasenyera hari magazine pangu wari uhanze aya nari umwana orero taramaze arabarekeza byo mutanga amafaranga n'icyo n'iki akijya n'umuntu wacu Uganda n'Kongo ati mbere ngano wahanye mu gasenya Uganda n'Uganda turamenyana tumaze kumenyana ngo urabanza rero dore ariko je namuke kugira ngo umbariye ko wamuntu urubanza muri isaha ubanza muri isaha ngo mbanze Ndazidunde urabyuka rero ndi fieri yashaka kudunda niyo saha yese njamvaho ngenda kuri Horis icyo gihe ahari amasanga y'ibijumbe yari magazine ya Horis kandi
Orisi niyo saha ya mbere yavugwa mu Burundi ko yari Orisi kariyo saha yemewe izimvye kandi izimvye ndamugurira isaha ya Orisi icyo gihe y'ibihumbi 2,000 by'amarundi uraza amafaranga 72 mu 72 ibihumbi 2,000 by'amarundi ibihumbi 2,000 umukobwa yishira ku kuboko yagendera zidunda mugabo akora imikati akora imikati imwe y'inoti barakoresha barigeze gukoresha amafaranga inoti y'atanu inoti y'atanu akora imikate y'inoti inoti y'atanu n'ifaranga rimwe amanisha ndabiririmba mu ndirimbo ndabiririmbye mu ndirimbo abantu bakunda iyo ndirimbo gishenze bati turarose umubizishe mu indirimbo yavuga gute Pakijone wowe tusubiriramo live gatoyi indirimbo yavuga ngo ndazitunde 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 nyirabanguka naragukunze rero nibunkunda bazungurira isaha ya Orisi mbanze ndazitunde umukobwa yibonye atakukuboko nyirabanguka nguyo ndazitunde nyirabanguka naragukunze. Sawa babyumvise ni Pakijone mu Gerard n'umuririmbyi wa kera cyane yatangiye kuririmba 1968 mu nyuma genda araririmba n'indirimbo zisanzwe bivanye n'ibyo yarari babyumvise rero uyu n'umuririmbyi mukuru Gerard menshi bazi ku izina rya Pakijone n'umuririmbyi wa kera yatangiye kuririmba 1968 ni umuririmbyi aririmba ibintu aba arimo yaba mu rukundo yaba kaise cyane icyari cyo cyose kimwubakiye icyo aririmba. Pakijone batubwiye yuko umaze kuva muri orchestre Imvumero wacitangira kuririmba indirimbo z'igihugu ugiye muri orchestre Inyambo n'indirimbo izihe wahavuye uririmba? Ngiye kuririmba hayagiza igihugu rukampa amasikse kugeza na n'uyu munsi bakati Pakijone n'umuririmbyi ko tuzobatsinda bashaka kuririmba iki hama rero uririmba uri mu mugambwe kanaka ucuririmbira wa mugambwe nyene wawe urimo umuririmba tuzobatsinda muri ko muhura na muri benshi muvuga ati tuzobatsinda niba abandi nyene mube muri mu mahiganwa ni uririmba ati tuzobatsinda. Inyuma y'izo ndirimbo tuzobatsinda turazi yuko mu nyuma nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahavuye akugoma uramuririmba mu 2015 byavuye bigenda gute Pakijone umva aho wavuye mu byo kuririmba indirimbo z'urukundo ugiye mu byo kuririmbira igihugu na mbere kuva yuko wace winjira no muri kuva ko wace winjira mu mugambo ko watangiye kuririmbira umugambo ntihenze umugambo nyine utanga kuririmba indirimbo zitandukanye uririmbira muri Petero Nkurunziza aho twusanze zimwe mu ndirimbo wahavuye uza uraririmba kugira ngo abarundi bazumve kumbure bashaka kubikora ko kugira ngo wongere kuzura baririmbira abiyunzira n'umuntu none ko nigeze nje ku mugambo wabanye baje mu munyaba rero na n'ubu ndi urugamba ruragora ko twitegereje twimirije amatora negereza kuririmbira umugambo sinigeze nabure kura sinigeze ndekura kwibuse zimwe mu ndirimbo waririmbye mu 2013 nararirimbye sogokuru ndavuga ko nongera ndaririmba indirimbo ahari amahoro iyo ndirimbo wayikuti ahari amahoro umugororama iyo ndirimbo icyo nayikuyeho n'amahoro twari twifitiye tutigeze tubona mu Burundi urabizi nabaye mu Burundi nta mahoro nigeze ndonka nkayo icyo gihe twari nkayo twifitiye n'ababigeze haba nkayo dufite nagenda gusaba ahari amahoro umugororama iyo ndirimbo yishije ko live agace gace kugira ngo abarundi bayumvise ko narigeze no kubona ku rubuga rwa YouTube ahari amahoro umugororama ubu twifitiye amahoro kuko ntajya neza mukozi kiri mu Burundi bwatwibarutse ahari amahoro ubu twifitiye amahoro kuko ntajya
nyameza mukozi kiri mu Burundi bwatwibarutse. Cyangwa se twumva yuko iyo n'indirimbo cyane bose abarundi bakunze ahari amahoro barayuramwa kandi na n'ubu abantu barayikunda. None Paki Jone turavye ivy'umuziki wahavuye uririmba kuva mu 1968 gushika ubu twovuga yuko ari inyungu iyahe umaze inyungu narosemo icambere name kumenyekana. Iyo ni inyungu ya mbere narosemo kuko Paki Jone ntabwo ni matanzi kuba byonyine nzwi nabene cyubahiro bose ndazi baranzi icyo rero ni avanje donc nyamahirwe narose kumenyekaniza nshobora kubirwa na se wumva ko hatagira bari n'uwari wese se barundi akagenda kumuririmbira imbere amaso mu yandi mu kurangiza kino kiganiro Paki Jone twazi yuko abaririmbyi b'u Burundi kenshi muraririmba ariko ugasanga nta materambere muri ko muramo cyane nta bufasha muri ko muraronka ni giki bosaba abari barakurikirana radio television de la jeunesse africaine bashobora kugufasha kugira ngo urabe yuko woshika ku ntambwe wongere unagure indirimbo woba ufise utarasohora cyangwa n'izindi ugifonda kugira ngo urabe yuko bogufasha kugira ngo ushike kwihangiro wihaye kuri izo ndirimbo. Icyo ushobora kubasaba bashobora kumufasha ni uburyo bwo gukoresha indirimbo zibona ubuze ngo Paki Jone ngo batamubona izo zibona nshobora kuzitwara kuri RTNB nkaziririmba bakazibona ariko ubu zirindirimbira rero Imana zirindirimbira Imana mugabo n'igihugu cyatwibarutse sinshobora kureka kukiririmbira kuko urabizi twebwe abagumya banje Imana twayihaye ikibanza cya mbere nicyo gituma ntareka kuririmbira Imana ubu zirindirimbira indirimbo z'Imana abashobora kutwumviriza ku ntambwe ngeze ko kuba bashobora kongerera bakampa uburyo bwo gukoresha indirimbo zibona z'Imana hari ibintu Imana bakazibona abantu bakavuga ati buriya Paki Jone no channel tugitangira tugo turaganira batubwiye yuko hari izindi ndirimbo office washoboye kuririmbira uyu mukuru w'igihugu ahari kuvuga son excellence Evariste Ndayishimiye nawe umusabiki nawe arakunda cyane umuziki nawe ndamusaba yuko yogerageza kureba sicyo gusa ndumva akugiriza akamo abakozi b'umuziki natwe akadufasha ni byiza cyane kuba ushoboye gufashwa n'indongozi zihari zirongoye Uburundi mu gikorwa uri kurakora aho uteresheje rero ushobora guteresha rero abishizemo ukuboko ndazineza ko twese niyo murumva yuko umuririmbyi mukuru Gerard benshi bazi ku izina rya Paki Jone n'umuririmbyi twavuga yuko ari sekuru w'abaririmbyi mu gihugu cy'u Burundi birasaba yuko abo bafise uburyo cyane icyo bofasha na cyane abakunda umuziki w'u Burundi tutibagiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuko bamusahiriza kugira ngo abandanye ashika ku ntambwe na kare yatubwiye yuko asanzwe afise indirimbo nyinshi. Paki Jone turagushimiye ko witavye akamukara radio television de la jeunesse. Yego cyane naje ndabashimiye kuba mwahaye ikaze abashoboye guserura ivyiyumviro byanje muri bene igihugu bakaba banyumvirije kandi bakaba bambonye bakoze cyane. Izere n'undi munsi yuko nitwabatumako muzotwitaba. Yego cyane nzoza niruka maze kumva ko nzoca ngenda manze nabe ko ibi bintu dukoze nyine ko byagize icyo bigeraho aho nta kundi muntu yakamuzoca nza niruka. Ego reka nshimire abakunzi ba radio twirije kino kiganiro nkaba ndabashimiye.